Assalamu alaikum da. Assalamu alaikum da. No, say walaikum assalam. Say walaikum salam. Okay da, please tell me, how many kalmas? 6. How many kalmas? 6. Oh. Okay, look at mama. First kalma? 6. No, first kalma. How many kalmas? 6. Okay, first kalma. Tayyib. Tayyib means Pak. La ilaha. La ilaha illallah. Muhammad Bakr Rasulullah. Very good. How many paras in Quran Pak? 30. Dua. How many paras in Quran Pak? How many paras in Quran Pak? 30. 30. The book of Allah? Quran Pak. Quran Pak. The home of Allah? Hana Kaaba. Very good. When we meet someone, what we say? Si. When we meet someone, what we say? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good. And the name of our prophet? Prophet Muhammad peace and Prophet Muhammad peace and Okay. How many caliph? How many caliph? Pata hai na, how many caliph? 4. 4. Very good. And dua. When we start something, what we say? Dua. Dua, please tell me about Muslim holiday. Eid. Eid. Okay. How many namaz? How many namaz? Ahad. Allahu Samad. Lam yalid huwa kufuwan ahad. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Iyyaka nasta'in. Shala an'amta alaihim ghayril amin. La ilaha illallah. Jiban Mawa Jiban No, la ilaha illallah suna de. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jiban na Hasane lekinan na kankasinkana hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi arwah rode hamd lillah la ilaha illallah तेरे सदके में आका तेरे सदके में आका साजते आको मेरे का ना किसके कम बेदीनों ने पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बि qalbi arwah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hakikat अल्लाह ने मुझको पैदा किया अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने मुझको दिला, बाबा ने दी बाबा ने दी
کانوں میں ازاں کانو بیزا اور ನನ್ನ ಸದಿಲ್ ون سدل اور ہاں سنائے نا دنیا پہ دنیا پہ لانے پر مجھ کو اتنے نے پیارا بابو ملا اللہ نبی کے نام سے لو دل نام سنوا روح سے داغے بھی دھونا تک کپ نینے میں کہاں تاتا تتب نینے نا لا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی